Ngarang di local paper Delhi paper ada ada Manipur news ko ba masida ilay ba headline sina prasada yang confuse ang ba prasada sarana ba an ba ya ko daro na mo ere aduga ani shubada kra bol letter na ko ega congress se ya ki ko apa madu kali no haida miyam na handari miyam sikara karam miyam na handari media house amana kariba kana look amagi press hangout to komataka madhi press hangout adu look adu chumra an su tv yo khai even if chumame khanga so adu organi mari le ba concern madhi opposite ko bidu gi kai legi being in the ikoi atop group ki world ki jo intellectual council ko ba amagi letter here ni haina biri haina press ta orga shumba particular Manipur news ko ba amna honga aga hongi be launch de so amaka masagi na pocket gi hatan biya ba mawong dunga miyam hangle e ga na to sidi sambasi to ma ba ge group amana chim sa ka plan to ga hoina ba ki Manipur da amadi India da congress na awa ba pin na gi policy ma to ro ra ina khanda ba mon de media house ki marakta ai yam thamoi senga ai gi local media house ki achumba paw ta da yum homwork even ni ai ko yam is to jari adu hauji May 3rd 2023 da ngasi mo thopada kana ko khana media ki ethics bula ka sinaba professional media house ki ethics ki wan pada tongana kana ko khar ki vested interested ko ba political party na kana anti majority ko ba anti majority ko ba ki mong de iraga na anti congress ki mayong de iraga magoi ki media khabar du na kana social media do masingya bior masingya ngai sandala bi de sa ba hai ching ne ana hauji hai bosida ekoi general secretary na su thambi de wa hauji ki lipde la thoge yar na masing foundation ne irei be pochi irei be ka ani siga su sana ne lipde te irisina ekoi ki honorable Sri Rahul Gandhi ji ga malikan kharge da makoi ni da memorandum ma pi ba gi wani chumnagi makoi ni pi hai si then 25th November 2024 da Parliament da puthok na question puthok pin ma te pa puthok pi yo hai na copy to ki type to pi bale ba copy to me am su ye pi ka ba da khang da ma kha su nam pi ri adu so na media house sina yamna thona phani iri sina hana yana khibi matung ina Rahul Gandhi ke Congress president ai khit ai ka bi ni Congress president amadi Rahul Gandhi ki yana khiba ba le ba ai na mar le ani shubada amaka sabkoina sab headline biri sina congress ke ya ko apo madu kari no haina miyam na me sugumba ekoi gi foundation jaw da ba sajinner ga auki luraba ta jasida smaila media house amma ani da particular to ba se basi ekoi tanai khana AICC ki level lagi so ekoi legal team ekoi legal department na kunna khanner ga kari gumba khra to hoga bi ya de ha bi ekoi legal department sab sana khalle baroti media house na athu mo to da ekoi da sing lang he interpretation na su la english interpretation ka ino ta khabar bom no bani khabar na la na bage english khabar mina media kana ko lupam na organize namna english the place head out to ko se bani na hado pa hai ba du ba mi yaw da ba du ba media house hado pa intragari madu ki penalty punishment thong thokane khabar salai me na pangsai chalai na sai lan hado ko tar gani adui khabar ni matu tai koi kai ko tau gri ya non ni mau mai sai ni matu ta sai ke su ba aram da phong ni bedo amaka kana ko bakhra sponsor to ga pali ni jaga da lipte chai to to si ai koi meeting na sen ni marta khana na ngai ni na simbi bedo madu yam nai ba thil ni adu amna how to media na phong ga order phong de 2005 का इंडिया गवर्नमेंट का कुकी मिलिटेंसी का छू दो न रहे हैं मणिपुर गवर्नमेंट खंग न 2008 की खंग या हो रहे मतलब तो सुनी एग्रीमेंट दा मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हमनी बाउंड्री का हिल हुए ना आइना की कंडीशन दो अदु याव हुए एग्रीमेंट का कंडीशन दो हौजी बीजेपी लेगा कसने पाला मतुम दा इंडिया गवर्नमेंट अमदी कुकी मिलिटेंट कांगू का एकोई की जुलाई की तांग कुंड दा वारी छानबा मतम ददी मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बाउंड्री अदु याव तो याव तो जाउ तो बाय मु या न थोगी एक्सटेंड तो सांग तो नोरिसे masigi masigi jan thijal laga wai kai na muka BJP lengai
हौजिक सेंटर दसु स्टेट दसु बीजेपी लेना पाइरगा सूरीदा कांग्रेस की मतलब यानरबदी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बाउंड्री मेंटेन तौगनी मणिपुर की है हौजिना मणिपुर की टेरिटोरियल एंड इंटीग्रिटी बाउंड्री से लौथोनी हाइना अगो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की वारी सानबा यारे वारी सानगा सु एक्सटेंड तौवे सुगुबा मनम जादबा अराम मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी द कायरक कदबा सुगुबा पोचित फिजलगा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अमगे आइडियोलॉजी दा प्रोफेशनल इथिक्स ना नसलगा भूमि रखता आगे एकोई की मीडिया हाउस की याम अमगे इज्जत तौगले मीडिया हाउस कुली मो कोई वारू बनते अदु पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी अमना पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अमना हेंदन तोबो मानबा एकोई सेक्टरियन नाइबा कम्युनियन सागना एकोनबा चाक लिबा मैसिदा हेना घी हेंजनगा एकोनबा मानबा अदुबा लाना फोंग पसे मसिदी एमपीसीसी की लीगल डिपार्टमेंट अब ये कोई ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी के कोई लीगल डिपार्टमेंट का तानरगा अथुबो मतमदा लीगल सु तमना कोनरकनी इवन इफ कईबा मीडिया हाउस असिना मतम साना कोई पब्लिक दा सुमाइने कोई लाना खबर दा इंग्लिश दा खंग हेड साउथ चाहे कोई मैत्री लोना हम पुकान दा लाना हदूरे कोई खंगौ तंदा की सोय बदगी न तगना कोई लगना कई को सोय खेना लेबा में आप खंगना सिंदूर पतारगदी कोई कांग्रेस ना बदो अब लीगल डिपार्टमेंट नापी की बियाय अदुना ततारगदी अदुबा मसे मतुंदो खुंगी दनगाई की लेमिनेबा ग्रुप सासिंग मनुंगा कम्युनियन होइबा अदुगा अराम पाव अदुगी फाउंडेशन जो फम दु करिनो सोर्स सुयेंग एंग दबिदा मीडिया की रोल से लेबा का कायहन के लेबा के इंगन के सी मीडिया की रोल या साउई अदुना मीडिया की स्नाउ सिना अपिसोड असिगी मणिपुर न्यूज हाइबा खबर से माना पोंगी पाव असिगी मकत ने कोई के मुगर सुसोय छोद द तौरनी आइ से मैं थैंक